Tātou porkalame, ia pe o le ua maua sota inga ma le fionga al minista, ia ono polo Aupito su William Sio, ia fo i lau fionga al minista, ma lole, so i fo manuia le vai ngol tai au. Ia le ai fa malo lava fa aftai tu fue mal do fi malu tai fo molnea va noa ia e o fo lo fat fo ile tanto watunu o lo moment tanto po kalame mai se fo ile tapo inga pa ia lo fenga venga le tu tupu mai o tanto watunu wo mai masani ia mai se fo ile tapo inga tu asina sina malo lava le folau fa aftai mo ngal venga le lei fa malo fo ile on sai ia aftai molnea va noa Aftai fo i wa, to e fei loai, ma lole malanga manuia, ia lau fionga Aupito, ia o le awa mai se tala iau kilani, po le sa iau kilani stai mele mau atu, le foto ai to e taliu mele lau mua. Le ai, o le ua fo i mai sa i ngai Wellington e fontanga fo i al palmene, le la ua tau nuu mai au kilani. Ia le ai o, le fo i e stoi titi sa wale vani fo i male fionga le konsula e. Mateo e patipatia ma feula fo i ngai moli o se keke whaaftai e fo il tātou tapau Sicilia se langi o le ua ulia le iwas fulpa sene o tangata Pasifika la wala atou ia nei manukau ia mole sila fia manukau o le whaikokoa na ngai i New Zealand ia o le ngupa ia fo i ngisi o le ai e champing ia la langi makaka lei makaka mai makaka talavohu o New Zealand ia uila o le sa ma o le iwas fulpa sene o le ai ona tūlanga wau te tele. Ia a se tala fia o neile ua uisi ai le iwas fulpa sene e tangata atu moto o le Pasifika. Ia ma whapena fo ila o na iai ia le iwas fulpa sene ia Samoa, Tonga, Fiji. Ia ai se i vanga nai fo ia o le alawe fai le whawaurunga luenga ia soswani e fo i isi atu motu laiti. Ia pe se tala fia na o le lava e solonga le lava ia tūlanga uma pe o le ua pau i lalo lo whai numera fo i lato ua mau le mai e ia ili tantonunga o ele ngatala le pau i lalo a le i lunga pe le whai numera i lato o le whai siaki i aso ta itasi a o le lava e aluaru i lunga le whai numera tangata ua whai lato tui pui pui ia pe o se tala na i loa ai o lea o ngā le tui pui pui i le pau i lalo o numero i latou o lo mau al mai. Ia a tonu la i le vai asu fou le asau le asu sulima o Desemba. O le a tātou se e atua i lola i ali te tala o le whaitotoa i le malesa o lo tonga i le wheoa i atu mamalanga atu fo i o tangata mai au kilani i isi vaenga o New Zealand. Ia mala whapena fo i o na whawhaingofia i le malanga mai fo i o tou i nei so mātou ai. Ma lo whaftai, o le utau te ile atu no ui nei whapea, o le umanuia le sunga konsula wa le te lua wawa alua ia ai lea i o le keke o le iwa sulpa sene. O le keke o le iwa sulpa sene. Oi, e se aso i luma o na tipila se keke fo i o. A kongo, se ise si kai mi fasa lau a kur keke pe a manuia le konsula. Ia, wale le. Ma lo lava. O le umai tawina le ua matana whata mo e fufuanga le malo le whaongale o le pasi fo i le lua ia wha mauni ai le lua o tui o le ua mai tawina o atu au te ena mai o le asau sosani i le atu nua mese i lato e le o whai atu i u le la matana pe la vavai e se lato ia pe a fo ena whai atu le amatanga o le tui e le o se mea wha malosia se i vanga nai fo i lava nisi ala u whainga luenga whai a onga o i lato o lo o ngā lurue matanga luenga so e fo maloloina mai lato fo i o lo o ngā lurue i tātou borders ia a o le tui fo i lava o le pui pui ngā o e malo a inga ma le atunu nau tele mai a fianga fo i ma le matau tia al whamai. E ui la o lau sa o lo tonga e whai ai ia e peita i ane. E au fo i ano ta tu ala lo atu ia whai whaata tau lau whai unga ma le alofa fo i le atunu lau tele. E ia ta ita lātou ia le tātou atunu a whai o lo langona e awane i whai atui. O le whesiri, pe mafua e sea, va e iel talitonunga. E le lei lava le whaafofonga i fō mai ma lau saintisi, ia mai sisila mai fo i le atunu u le totele atunu le u whai tui e leini me o tupu ai, po ni a fianga whapole nai. A o le lava sa manino atu le malo
o i lātou ua whai tui pupui te le sa o tonga o i lātou e le whai tui pupui ia e iai mea mwhai on tō wanga iai a iai mea le mwhai ono le wha mai mal pui ngā le atunu e le a mai a fo i la le fina ngalo to a le tangata e to atasi e whai a i le nau ngā le malo lātou ia pui le atunu o atoa mea la na e tu atu pēle tu a lalo ia o tō ia fesoso ani mai e le o se mea e whaalea ngai sesi a o le si e iai lo taltonunga pe a whai o le tātua tunu o tangata o tangata kerisiano o so se ngaluenga lava e sa ili ai ma pui ai le ola po le soifua le tunu e whaavai le alofa a o so se ngaluenga fo e whaavai le alofa o se ngaluenga o lea ua whaavai i le anganga o le atua ia ta itala la tau ia a whai o mafuanga ia o i karikongonga wha kerisiano po le alava ia wha mali atu o le nganga le ia mātou ai a whai o nisi wha pe o nia afianga ia wha mali atu foi o le mau a sain kisi ma le meanga le ko ke le lava le ua o iai whai ngatu pui e ese mai ai lo fina ngalo a tonu i se tala tu sao e le fa vai a lo fina ngalo va ngana ai u fa vai ni fa upunga ma fa ave inga fa se malo ia ole fianga fo na malo ma le wai me awasi isi ia i lunga le numela la to fai tui alo ia pe ila to ole fo meta wina inga yo inga is fo ma ia pe fo ringa fa so tu la fo no le avela va noi ni toma tu si fa ma ni fo ile le ni si muso fai tui alo ma ile fai o tui la o fion a fai o fai na fainga tufue ia e matua solitu la fono lava mai a iai nisi o lātou sila fia ia a mai pe iluma la ofisa leo lau te whaia o se tasina mafuanga o pepa ia wha mauni eu whai lau tui o se pepa patino lava ia te oe mai le ngata mwhai ona e maua ilunga lau penga whai langi ai mawhai fo ona e asiasi lau fo mai po i fo i whale talavai i nei fo ia mātou au kilangi o lo mawhai o ngai ulu whale i le whale tusi po le library o i ngā whaatutau fo i ala tau fo i le o mawhai ngā wa ai lunga leo penga whai langi a o lo manino lava so sesi e soli tu la fono ia e awheta la i le sala e mawhai na wha sala ina i le ofisa o leo ia o mantua fo i o le tātou atunu u New Zealand lava la tau ia o le whainga le ngā whai ai e whaatau le high trust model whaatua ina oi i e whaia le mea moni ma le mea sao ia o ke fofo i la u ia pe apa u kako ka ke siano a whaia mio ia ngā whai loa tu o lo i aitu la fono a whai so se si o la whainga mea ia e wha sala e ala na whaia le tui pui wa pei fo la Samoa le wa ale na malanga i se atu o la utalia mai Samoa le pepa le whaali i ngei i le tātou vaccination pass ia e kao fo i langa ko pui e awangi i whaiangi ni pepa se pe whaiangi si whaala atua wa a e aluaku ma le mai le i Samoa ia ua wha ua o roule alofana le atunu ulau tele ole asau whaamana manga o le tupe leo vai atu leo wha mautu mai la mtanga lunga pe 2 miliona e ole alsa onga le tupe leo o le 2 miliona le ua watu i le matanga ruenga le Ministry of Pacific Peoples ina ia mawhai ai ona lātou whaasoa atu i whaalaputonga tu maoti e ka le sia au talavou a le tātou atunu o e o lo mo mia se sosoani i le whaamamlamanga atili o le whainga fou le ua tātou iai i le whainga wha traffic light o le ala no nau e sa ele manatu o kere o manga o a whai elai e kālesia manga e whaingi fontanga po ni pokala mea o onga ia o lo avanga vaa mo le tupe lea e whaatino ai a wha moe nge ke ua iai fo i kere o manga o ia ngō kia le ka o fiofio le whaatatana noa le tātou atunu i le ngangana o la whai ai o na sosani le atunu pe whapewhea o na tātou whiwhiwa i ma le loto te tele i lalo le COVID Protection Framework. Mua lea lona lua. E tāwe tia o le tā penga ma mao le tātou atunu, ma sila
po angi whainga e te tau ana tāpenga ia i pe ate ua mai sesi. So o tāpena penanga, a tonu o ngi pokalame a ongan whainga whai ai, a tonu te iwa tau mo mia, se fō mai po se saintisi, e whaavanono na taimi e watu e sosoani ai tō workshop a pena. Lesi, o lea ua fau mai lesi wha mai le Omicron. Lea ua i walatalata mai i Australia ma Fiji. O loo whai pe i aiso e ngā saintisi. Pauli mea le manino e pe e sili atu le pipisi i lo le Delta. Ai le o manino a afianga po le matautia fo i le mai e o tangata. O le fo ila ufautua malo si mai i tātou fo mai mi saintisi. Ina ia whaawau le whaingo tuilo na toru lea po le pusta. A mai a role ono masina, talu na whai au tui mua e lua. Ia whai role pusta. Ia pean whaat fo e ma ua ma le whionga konsula le no whaata i ta ile. Vai aso mua fo i ngei au kilani o le whainga lenga ma whai e o whaakul konsula. Ka o ia whai ka o mausikau langa au ka o akua ua umai i ia nga fia la ia le tunu e whai ka o mausikau langa mo le tunu. Peiga iangi. Ia lea ua walu le koru vai aso kalungu whai ma kuilonga koru. Ia lea koke sila mai mo mai o le wa ia kama ia ma le malos. O manuia le konsula le muli atu tulanga aolo fionista. Le sila vai nga muli. Masalo o le amatanga o Januari. O le e whai elma to fono kapineta vasa. Sau o le ua fau o Januari, siaso o Januari. O le amata ina maua le whaatanganga ma le avangoa e whai lotu i o tamaiti. I le sultasi tau sanganga i lalo po le 5 tau sanganga i lunga. Ia te au ia, o se tupel nei, e fe sosoani e fo e pe a whai bua iaini fuanga e kalisia au talawou. I le whaingo le tui lea pe a ona te tala. Pei fo na tama whai atu ia i pei fo i a autou ia i le whionga fo i a tanga loa junior. Ulu le sa maua le avanoa ia o musika o a uma whainga le sa whai. O le tama whainga lava. A o le tui la le motamaiti. Ia e mo mea le ngā lue whaatasi ma ainga, ma tua. Ia peila o le au ngālna o le tupe ma la ua te tala nei whainga o talsanga. E leo se tu whanga tupe fo ile le e o ini se whaingi ka ngā polo wha marmole tu fue. Se tu fo ile le e sosoani tāpen pe nganga workshops po kalamea o onga. Ia po a lava fufuanga, ia na batula ia matanu e ngai roi. A le naunga ia sosoani tau te tāpenga mamau, ka penga pe whawhea na sosoani ita i o autalvou e ka le sia whapelongtuma oti. I le pui ngo le lautele, e meise mea i o iai nei, le whainga fou o le pusta, tāpena penanga mo tamaiti, ia e meise fo i tāpena penanga o ke whaupua au ia, e ka kaula vai a inga uma, o ngai ingisela ko emergency plan. Ngai ke ua mai sisi. Ia o le fesili, a whai e mai, a leo se mai ki ngā inga, a whaaka o kolia mo se kaimi umi. O ai e aia, whawhea le, wa inga o ka maiki po tangata mātua, whapewhea le tongina o pili masani. O a ka penganga. Ia a ngā uma mea, e mwhainga so soani, tole mtanga ruenga po isi, voi mtanga ruenga le malo. Malo ia tele o whamtalanga le ia o lo whafonga mai le atunu tulanga al fama e se vai ngal tulanga al fama e la o fionga o misi atu ila unia ofisilia o e fia fonga ina fama mon Paula var mea ele umale nau le foi nei au kilani fa pena foi ia o tou mani sila o le e tu o tu pele avanoa i tātou providers health and disabilities provider fa o pele fa avanoa i nol fa ngol tui pui i vai aso i e lua te toe a o la ufautuanga ma losi i le tātou fō mai ma whaaraptonga uma la tau sa tau la mua ma lo ngā lua per whaingal tui. A o aturo le vai aso ki si masi malo lo le lei mo le tolu po le whawai aso. Langa e mo mia le malo lo le lei ia fo i mai tau sanga fōu ma whai onto e whaawau tātou ngā luenga la tau ia per whatu i le tuile mo tamaiti. Ia peo se tala le tātou whaamai. Mor ki si masi, tā penga le lei pea, e ui lava hoi o lo maua sa o lo tonga ma tūlanga whapena.
Ai le leila pa le baba i ane o lo o I tātou tamaiti am whanau la loi for sulu o tau sanga le le whai tui. Ia e au peana pui I tātou tangata mātutua. La tau fo I ma ale su langa o lo I ai la tau soifua I mai ese. Ia nganga watu whapenanga I ku ala loi le kako ka penga. Awole kako soonga. Awole popole. Ai awa fo le soonga whai. Sa, mana ia tele. O te loe, ia I le isi ta whatata noanga I le. Au le o kirisi masi mai foi sa fam nianga mo le atunu. Ai ia le simta upule le atunu le o pasia le si vai nga foi le o le a tu sa o loto ai le tangata pe fi meio pe meio li lunga lon pe fa na o le sa nga vanga le ala o fionga pito. Ole oi iei tu ainga tangata ia New Zealand e la vea hoi tātou le atunu Pasifika o tangata ngei wa ese iei le lato I tu ainga tangata wa iei mai le ne sa whanau mai ai o se whataita inga na whanau mai o se teine ai muli ane ua whai suinga I lona tino I ta o tonga po le alapa whainga fo I peo na whai e nisio fo mai ma ua vea ai le teine ma se tama ia o ka ika ka kere o malama le iai I mea whapenei pau lava la ka ika ku ala loa kul ka kua ku po o le a lava ro tātou tantununga a o tangata soifua e iai o lātou ai a tau ma I le lalolangi atoa ma le tūlanga fo I malo o whaatasi o le whautuanga malosi ina I aloa ia lātou tangata soifua ma le lātou I tua inga tangata I aloa ia fo I lātou ID ia matus fo lau ia peila le pasia o le tulafono ina ia mawhai ai o na whaatino lea whainga mo I lātou a olo iai fo I lava puipuinga e le tulafono e le whapela whaongai fo I le soli tulafono ai fo I nisi mawhai fo I nisi whainga se ai avel whamu mo I ana tou mo le puipuinga mai fo I lātou mai mai o le mawhau e pei o na o iai nisi ia peila le tulanga na e le la veve ai le atunu ua atoa ai pe whapatino I ala tone e ei upu ese whapalangi e whailoa I fo ilele I ele ese o I tu ainga a tonu o se tamu whainga whaingo fia il whamamanga aku le ua whapea koe o se si whanau mai o le teine a ua iei suinga ilo na tino a ua whai whaono pōnei ua avea ia ma le tama ia mai mo mia la whamamaunga ngā ilo na tusi whalau po lo na iti e tusai o le lātou new identity le wa yai. Lau whianga o le iai le vanga tupene na mai mtanga luenga so I fu malo loina. E lang lang o disko le sipi mo tameti Pacifica tau sanga fau. E whainai wha manino le vanga le o ia nga wa iai. So se sirava, e whai kalsanga, kasi ke si ma le wha miliona, le ua wha avano atu. O le naunga le iai a te au ma le whainga malo tufue. E le o lava tātou fo mai, e le o lava tau si mai, e le o lava la uwhenga duenga I matanga duenga so fo maloroinga. I matata ese. A e le o lava fo I lātou I matata ese, e le lei lātou ngana mai leile anga nuu. A wā le mele wa bai atu iai lātou ia, I le kaimingi o koviki. E mo mia le uwhenga duenga. E mo mia le uwhenga duenga e a kama mai le whaakingonga ngā luenga whaafo mai po whaakausi mai po makaka ese. Ai mo mia fo I la kou e o mai e le leile ngana e malama lama I whaavai le ngā nuu a wale wāwhianga I matangata. Ia o se kamwhainga la lea ia whaa kupuae ia tangata. E mo mia o la utala whai atua I langa o lea avela u whaamu mua I le whaavangoinga skolsiping ei. Man ko se kasinga o mea lenka ko kam whai atu fo I le whaato e senga lenga whai le tone rage. Lenga whaavangwa I skolsipi. O kere manga o e ngoa kia ma masalo lesi whai le karsanga wa a whai le kalianga le karsanga. Ai ka keilo e fo inga le whai ngumero ka laenga o ngau mai ma mo mia so swangi kawaonga. Ngā so swangi mai fo I le ngā luenga la tau ia mo le whaavangwa inga mo nisi whaamnianga whapea. E le o mō kamaiki, le winga lau whamtalanga, e le ngā mo le au kalavou wai ua onga, ma o le lei maka.
e folo na ngai au ngā mo tangata mātutua ia o lo iai whaavanoaina foi ia pepa whaatumu ma mea foi ai ngai te tau na lato murmur ta iai i lunga le upenga whailangi o le Ministry of Health ia pe so ta i mai foi le Ministry of Pacific People se so swani atu iai Faftai, Aupito utau ngata te le pensini ne vai taimi o le asa u whaamamara manga i le atunu o le vaenga ia o tūlanga rawa whapenga lunga i laro pensingi o ka ikala kou ia pe o ele nau foi le matau mwhainga foi o le o meange o ka vale whaanga ele pensingi po le soa u eli mai le i mangava o le whanga ele o ingale ka mwhai o ese ai ai a ngai atu i ta vale foi ma mea whewa ai o lo whaanga le malo sif mai foi mai le la ia ma meanga o le uka mwhai ma lo e whakau ngofie a mea ia o pensingi ua ave ese le subsidy e leo se mea manguia mo le lumanga ia le kungu ma e leo se mea foi manguia ia le kako kamwhainga foi e sosoangia kui le wha i le whaikiki o le kasaleanga le climate change ia o le maua mako i Mangere le ia i le ai o kanga kalei champingi kalavou o le sabavati e kele ai le o ngala ko ia se fe el kupe whaanga train whaanga public transportation i lo le whaanga o ka vale o lo whaanga i pea pensingi ma kasaleanga malo Peo o lau tō mālo le foi la fe tau i male Omicron pea o mai New Zealand ia mātou te talo ia wau tō tatā o tātou ni New Zealand i whaamai o mai. Meranga o le mo mori e pela ka whawhkai la kou ia sio mako i ku mālo langa. O mākou ngei e a moa le mamafa le a venga e pui ai o kou. Ia whawhkai a mai pea kou karisanga ia o ngā mo mātou wā. O le mau ke kalia lava le makaukia le whaamai. Inga ia sao o ko mafuanga fo inga le mua ia ma o mala fionga o konsula o ma ore ngofo mangeti ia e se va enga la fionga ta te fa ma vai mo le tai ma lo ne va yaso tai fa kai kele lava tu fu fa kai mo le vangoa ia fa tai fo ta po inga ta to no ta to felo ia tili mo fo ni fa talanga fa so atwai ia o le Manuel fa ungol vai yaso lo fionga Pito ia sai fo lo ia fa se voa ia le fionga minister ono bolo Pito so William Sio pio tala no mai terminei le ua to ilus fu 20 minuti da talo su malua